Koyo Matue. Matu isu kamelele me well known the katel bil wat liki la rapan bilioto watak pwek yatel we kapakap. Matu 7 down to 11 effective prayer. He says keep on asking, okay? Jesus me masan amasanik jelen keep on what ki kapreyang nanantrikowi keterudi. Okay, keep on asking, telling we Pakpaki. You will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. Ako sa yayar, telen pagi, telap alle, telen rapagi, telen tiar, telen letelet apan rejita. Keep on knocking and the door will be open. Okay, many times we pray. And when it's late to answer, we just stop. Okay? Child woody, child pante guitar, child koi talk, o go to me makai dek. Koi talk, winnie, William Gidi, kauno. Astromao. Okay, astromao. Kai tegi momen mo. Chaiban, konong namanong gitama. Child song kapakap. Kamele manamanen Jesus at Chabil William Kita got me, a masani keep on. What kick Chaban Sojo, would the way masanir keep on, you making Takatella to do down quote, Koyoko Sampal Chapan Sangan, go away to eh? Me back ban with your young wild testimony. Me back mile Bandogaya Lomom, Kabakabin Saliel. Kapakap boy, me have my wiasongo, text in a kischa. Kapakap En Saliel menda, wagon muya. My ngongla, me got my goats to a mongo locum sapping, charmay mela. Menda Kapakap En Saliel, my uncle me got, ya nana cut his attention. Eh? Ari, I can pass happen. Mia yang songer kapagap make ngongki kauno sabang gestu. Asa sa mi mau ya mia posa kengola mia tosan sarau me seren ni bonden randu de by monthly memen mau kan mi milala ngoyeng mia pakin tais chabangola ni mo lau kasapang persistent. Riagak pasapang niya kito kodi alen taibang wiya. Agak pasapang niya kito aramas puen sapang. Okay, ma me what you mean on a breakthrough lala yaraman singa bagapchori. Iban me mo lau pasapang. Amen. So mia me chamachaman kapakaben. Even was I was going to say, okay, keep on, what to keep on. Kay dege kischa, papan, put iko saya tama kapakap chukun pasabangi. Chay kapakap nis chuposon. Chay kapakap miyaja debre child. Chay kapakap raki kuprang court. Okay? Chay kapakap nisapong. Tawad nisapong, mepit tatawin trepel. Kau na kiyang jailer manaman. Kapag cows, kapag beweti, kapag kataroy maula. Okay, so pandala chorus again miya karaba. Apoy no kitier, keep on asking. Pagida, you will receive what you ask for. So line what tongue nan a child maliel nan sapul ma child matamatawakan line wa mimi wasaw. Chaiban sojo kapakapin ekischa mawar temakar po koscho sapeng. Okay, chaiban kosani yang chel dame masani keep on. Masani keep on seeking tayo seeking rapagi changos kosinan jata rapagi. Tipan kuwi sili ramen rabago winiyaw mo. Rapagi alta mabambasabengi. Okay, rabagi alta, mama pasabangi. You can say ang kumaila example ng rancho mo singkutuaw
kota natin sa waya. May kalipura, ay makindang ay pot na istorika, kalipura, kiyang kloraksa, kaos di marin Jesus aso po ya lalaut pasang o len jabung wari. Maybe naman ang gitarari. Mo ay kapagap ko, wak la. Eh, may example ki ko sa po, kasi keep on seeking. Keep on, we are mekot. Yaramene ultra ko mawar. Okay, so ay kapag wak la, tame ilasin kapag mesa pangwenta. Mein Gott, sin kutwa sutra kalangani komu itaulul. E anane sora la. Pues sutra kalangana la kot me. Okay, re muita re yes cho kalangana la kot. Mai kosayan posona kutwa ko kotaro lele pun tapung wariape. Okay, so tami kosaya kama pueki masani yer keep on. Keep on asking challenge baki oye baki lau pasapang. Ako saya, you will receive what kaya no ki dear. Arniam baki es coba sabang baki po no ki dear. You will receive. Kom kosan nan you will receive. So on the way nan saya lakan bak wa yeramen discourage. Satan pa nataka chay maliel pagchalen makarang kot pues to sabang. Haba nataka chay maliel chalen bil os mau. Kupromuyan po ita. Mosong ko, ay masani keep on. Pagita, ngoy kamelele tame masani ko mo. Kochi relationship. Okay, baga kung kapandela po, kung menchay lang kukuto, kay din. Pwede, abang pasabang ranet ngoy sa lako to rem, akachin mangi. Kupurma. Good. Aku porque kak sabang anytime up iya trame mangi tame kembang gila. Kamu yongo ya trapuko uya poema eno kidir apantan sapeng. So niya tahu ya pagi muitong apan sapeng on register nana chay maliel me kot pan sapeng. Yawana pant kupurkian myo kokoto moa. Okay, so kekotor i kasambal chailang korta chay mauyo pues Satan cunning, Satan morswat. Again we are kurukian discouraging child. Given mein Gott yai komi. Mein Gott kom tami uya. Okay. Masani, you will find, keep on knocking and the door will be open. So kasambal ino kapakyalar. Amo puko ay puko uya tami masani. Ay no kitir sapul ma puko mapan buya apan sapeng apan ricunga tahal razai koporobor kemana chel kokoi chai menjanan chailan kapakap chai pesapanja ansawat ay kelep mangi ta kapante kila manan riani linge okay pak chai kin kapakap tra instant do tra ansawat okay pak en chai bang kamelele cha me no kitir esapenger, okay? Erjengataral, abchay banglang more. Karda chay mongyong pwet. On the way, mona pan tuwa sansalado, tel de rongala ngilen imuntitiyo. Okay, po iko sa yaya imuntitiyo kin raparapaki ala na prapa, achay peren rengkot. For everyone who has received. Again, a no giti, chaman, a no giti, corusia makempaki, rekenale. Okay? Corusia makempaki, rekenale. Everyone who seeks, find. And everyone who knock, the door will be open. Okay? Corus merapaki, rediar. Corus me we let, one you pan open da. So kauno masanimo. Kajal wiya esto wiyawi nantiang korta chal mongyong nantiang bil kasku learn sang kauno kan men kaskuli kitail kauno kan men chalen koko to rete rudi okay karata pantala koros magol koto rayo ko sang so pues pasapang ap kaprodora na sikagiyang hikapeng okay hamas to pasaban ako prodo lakap kagiyangi worship. Okay?
Mangi yaro eper ikamelele mekapantela koras eperenki a child fellowship, goten fellowship. On that journey, on the way, we kaskuli attract patient, tayo patient kanangama. Okay, attract kaporopor kuwi ichar mas chupasapeng kikito a child mongyongan genuine love, tayo genuine love, utan limbakong. Okay? Masani, you parents, if your children ask for a loaf of bread, okay, nasong matawa, tami song ngan masani yung child. Karasayang iraka mo iran kang kakela kayong child pag kikitailan, rapa kikitailan, literat, lang mga action word kaya, action word with market kaya ma, we rapa kita ye mal silly, we rapa ki yal, literat yo, kitaw ye literat ki wani man rigida, at saka pakapakan, gika. Karos vi mamer klaki sa kriyaw, mamar kela el pon, kamu ye babad, ye letelet. Okay? Ay me saman ko sa yawasa, you parents, kumail panine, te papa nono, if your children ask for bread, manong mail sirikan pa kapilawa, do you give them, you give stone instead, gaging kiyang rail chakay? Manong mail sirikan pa kapilawa, kagiyang rail chakay? Or if they ask for fish, amarapak mom, do you give them snake? Kagiyang real snake? So, tama sama-sama masani yang child wasa. Masani child, we pak sang na relationship. Jerman ke mong yung me, coach chupakong ya, maintain ok tipan, yai ko coach. Kay ti sanga kau yang child, you parents. Okay, men child and con me. Ni ay wiye pakpaklam babay no. Pwede kaparopor ken rapo iray baba no mga ikinara ayanan kita sama nati dudo on God. Okay, anki sama nati dudo on God me. He's so close to me. He's my daddy God. He cares for me. He will give it to me anyway. Okay, so ako saya Manomal serika, so anta you parents pokita amen schoolie ki child nasa me a child we pak me kaskosaya child we pak sang ni Syrian non-relationship kaide Syrian sapopo de Syrian liki Syrian man wing code kartan sa me chaikin pak yang kauno kaide we pakpakin me esalong pande dodes chukatapanki nito en seri manakin pakpaklan so kasaya or if they ask for snake, do you give them fish, you give them snake? Of course not. Isa kewa masani, if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give you good gift to those who ask him? Okay? Agus kasaya kitela ramas Chaton mo, kital tipan monok. Kital sa kiyang mao, ni tal seri kan yaral kan pak. Ayat wo kod Sam, your heavenly Father. As ko saya, your heavenly God. Okay, ako saya, your heavenly Father. Heavenly what ki? Ako tungkot nan mole o mangi me koros. He's our daddy, God. Karena niya taken bakret dan niya taken kapakap kemegot wiye kapakap sang nan confidence tu aja nan koporopor wiye kapakap sang nan limbak nan wauniki nan kamelele okay kapakap sang nan relationship kapakap sang nan coach sam coach nan lang. Ako saya, you heavenly Father will give you good gift to those who ask him. Good gift. So kay bak tama chaikin bak me ko tak chai bistuale gidi kauno mangi me tama chai bak yopil ako tong kawai ki chai la.
te esto kaskuli ki chailale. Icha makayo ko sambal amuki aiki parata mongyong. Asa menchakin kapakap, asa menchakin rapaki, tananki attituden me epakongya. Epakong me koros, igot mau, igot limbak. Wego baga saya, kumail sinful, kumail trentipan, kumail arakin kiyang no may sirikan me got me mau. Ayat was your heavenly Father. So Jesus will koso ya yang kecil me, a child papa mo. As to say, my heavenly Father, koso ya your heavenly Father. And omo papa no en sambawa monokratipan rakin min katakong. Ayat wam papa nan lango. Eso banki we banking kiyango kisakis me mau. Gay magarata kosampal kecailan kota cail mora cail mongyong cailan kamelele may biya kapakap keme ko drosutra leti masanier samaya abangin kitongnya kisagis memao may sutra leti bantacha conclude may court miya memao sang apa ya back to taken such a minan masaneng court Arya cai kapakapakan puegi tuaca insene yo ami menen poita insene armas cuyawi ay makarong ko pang kapakap salatro kau nomor han so gis so kasambal chailen job court sama child count Jesus masani your heavenly Father or kasaya. So if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more? Yawan papa nalango abang kiwi kiyango kisakis mau kan makapampaki. Okay? Karena muna jay bandola kapakap menchalen kapakap ki kisakis mebil puksaraut lang kamu yung may chakindan bil kapag punot tikir ansa koros wi kapag kineja moni poinan is whatever mebit kichaile kasambal chaile bil chokata nam puksarawe ko saya your heavenly Father will give you good gift aya kisakis kan mebil men kakela kayang kichaile wiya kapag ki tame kosan ren ngen sarau ye kisakisen ngen spiritual gift kate kisakisen palingen so nakola nang Korean scripture me mene yung tel manang kayong current isa kriyaw isu kayong current isa kriyaw isu lele isa kewe pweki kamelele me chaikin palilaw nana chay kapakapaka chay wiya kapakap ki songan me chay kilang songan me chay lanane songan me chay linsen ki miya kisakis makauna bil ki yang chay ler nane bisa spayo isa kewo kasaya tuan a chay kisakis in fivefold ministry medwedra pastor teacher apostle evangelists or pastors, Oh yeah, apostle, teacher, evangelist, pastors, teacher, prophet. So sound limao, So sound limao kasayayar ma amanaman kitrail minan ew teriau tekoros. Okay, wasa or mo kasayame kauno kachkiyang mo kampok challenge kakairata mo motso. Okay, kakairata mo motso. Wasa spiritual gift ngayon sarawi kiyang child same thing challenge kak ministry. Okay, kayong korente sa kriya namba isu irachigdigisu. A spiritual gift is given to each of us so we can help each other. Okay, ma ako saya
kisakisim palingin ko yang gechal bok chalengak so was ayeka ibang watak lo kayam dombi kayong current wasarya wata mi ban sheranet pwe tema samalarap injingidi kayon scripture ma kayong current isakriyaw isulele isakeo emasani amanaman ken ale pais lang imimen kayo kakela kayang kang child rong pastor Lisa eyew kiyang child ngen sarawi pastor saya pod eyew kiyang child ngen sarawi lang masanang got kaitek men rong cha kichay pan rongo child wiyala tamak child rong okay ma child rong apo sojo wiyala is child sojo rong child lama ma child rong porque masanunggot kaitek men audeta maliel masanunggot men wiyata aramaso pues enda epistle duetel living word galia luseli armas wata cook style and more ke kasaleta tama buk saramasan child tuaja jambuk sarawe mamal seli imintaki nia chay watak songa apan wiyala iskit irman wat chok chay pul nampuk sarawi masa nanggot mamor apan wiyala iskit ngip man sa wat chay saik milala chay banasa chay banana milala so kayong koranji sa kriyaw isuwa masani amanaman kin ala pais sangren ngen sarawi ako iriraktok chay ganinda Jesus baptizia pagkapan men ngen sarawion chia tapo moy kay puitiang ukiyam kisakisan kalap ko saya mesocha man armas empty tepawi okay pagkaon ban pain sa punga nga tabini puegi masanir me kiyang child sampuka kaya wasama tawat miyap cha kanakela o kasaya magichayla armas tipan kachayla rakin men kiyang kisakis mauni chay sirikan ayat wasa machay kot magot nan lang utan emen kiyang kachayla rap chayla nanasa chayla nana kakairata chayla nana tatongki amanaman kinala apais sangren ngen sarawi wen kotoki yang nikamaupan aramas koros giyom kisakisen men sawasawata aramas chikan okay aman kin ale sangren ngen sarawi masanan repeat okay nasang kolanan lokayan wayo masani to 1% the spirit give ability for wise advice okay wise advice the masanan repeat lokayan dombeya aman sangren ngenota masanen teteki okay masanen teteki message of special knowledge the word of knowledge okay but tuwawa masani ngenota kingkat kiyang poson aman poson wat kipileu kisakis poson Windak masocha chay poson baki. Okay? Opil ongaman manamanen kamau yala mesumaw kan. Okay, so yermen tacha peponsa same kisakis puka. Chay koros konong mokit lale pachalen babakot o sawasa manaman. Okay, matawa ma. Chay puining kapakap yuwap. Chay chuka meleleme, chay kapakap kier mas mala. Ito chay paninta changwe moni. Kulalek sawasan chok-chokan. Ako koto ko rong masan ng god. Ako purway ko ala ko nom Tylenol. Apok sarawi ko so iyayer. Bemiya chay manaman. Miya kisakis red chay maka manaman. So ignorant, takot ignorant. Babonsa sa eso chapang goto. So jaka melele eso jabang goto. I karapan chise sama sa rapaki.
Baki. Let. So, yaraman chay nok tang punot ki jor ni chay mo ni de. Kan chay mo tipso kan ab chay focus chay kapakapakan pali loud. Asa ma chay kay sister la pe yango kan mikak may ngay sarawi. Ngay sarawi bangi wo ya pe kamele le magaka. Baki po masani chay lem baki. So ngeno talking kat kiyang aman Pwoson. Lang kaya ramas tatawag lingalingan ko tuwi sansal ray po kita aray Pwoson. Pwoson chabil bampaki Opil ongaman manamanen kamau yala mesumau kan. Ngeno kat kiyang aman manamanen wiya mokit kapriya kan. Okay, creative miracle miak kisagasen healing dueta chay koros wiya kapakap meman re chaylo me miak kisagasen healing bewe wak palilaw na kapakap koros mamaula dueta wiya to talk creative miracle song kaya kailangan penihin ministry ragengka worship cha kaunat ngayon saraw ito kaya raramas laba workita kake kailangan tawasa laba usukak ta sa answer po kita kisakisin creative miracle takot creative miracle manan mo tuwajak mo nam toka be kaidet mo nam toka po mele kakak pulbam po kapakap ki mana uya so some pro episode ja o song and so create tuwajak uyawi created sisakawe up chay bang kilambo uyaw na sambawat chelana kamelele chelana lift up elementary na chay Pwoson yaramane elementary door yanane high school yanane college yanane university okay po chay lang kachaban nan wing ko chay kamau yalar mas chay kiyang rail more so drup aray Pwoson pan lalaut lang okay sanga chay ban patak choro su wa karate kakela kay kitay le masaniyar Rachikay sa ko ngeno taking kachkiyang aman manamanen wiya mokit kapriyamu ikan o bilang aman enkak patangki we masaneng kot okay patangki we masaneng kot o bilang aman enkak kasawiyata kisakiskan sangren ngen sarawi o kisakiskan makaitek sangren ngen sarawi okay mga kasukasaya saya kawewen lo kaya torora pe o aman ngeno ken kachkiyang koya ken okay lo kaya ke masan kopon kan kamelele me okay gitrail ale Dehr lo kaya toror sakis yomo lo kaya toror okay machay ka kawewe ngois chaka kawewe isay ka kawewe ay lo kaya torora tamiya sa ansong kapakape may lokaya toror kolao ut kolanan lokaya ikos iki lokaya me ischoma tawata tuweji yesame sawasen ngen saraw mentindado tamin tindao ari wasawa kin sansalan song kapakap kweki lokaya toror o tolanan lokaya intindayar me kot me tuweji ischoma tawo ari tuweji ngen sarawi kau ita kaya ramas kisakisin lokaya toror kaya lokaya toror aman umbam sapeng ikawewe Ime wasa ko saya. Okay? Dua fichi ikilan sarawi kana man tiata kes wasa lokol kaya toror nan kapin nim sarawi yote nan pangapangan wasa maramas kamu moti aman bil tia kita kawewe tayo mo. Okay? Karena kasambal chalena nana kisakis kapot. Ikamelele me iwasa me chises mama sani. Sama trial makotnan lang amen kiyang trial kisakis na wow good gift good gift po kita chabang kachapan kapakap ka powerful aramas ko tanan buing ko child pakiyawing en saot kan chay kamau yala so mau okay igilgilang nan revival in 1906 tuwaja olaman ababawa slave
Ibanudir was up, my cap, Pileo Luson Bongi or mo Ergoti Lily Rajuk Isake Miman, what the Gonga Taylor. Ababa slave, a corner, and Sarawi, you can go select patak, because 1906, Nana Mercat. Aramasaka reject o kay tek mo manat patak men ta ran la religion to which such a kaya toro rapet such a praise word seliape resoik so wasaka resme kola rail suika la pakay tek to tara sampuko kapor restumena leta are you all of that to yang eurano yang la train wasagisto ansame le lamo rail Kilang momena katanga sarawi rail sapung ki bokai te karal wiapa rail skanesa nan sarawi mo pange mo tuwa solar ko la seli para masanale e ko la cha amani yango invite yala namo I ko la cha momo nimon a friendo ni pong nan ran wiya kapakap es chugun wiya kai si seli wiya kapakap Ija kola kot prodo ya kapakap mo nakakliso ilaw at ap nipo nun rana kamitang ya kapakap. Anay porko chaptarong ata mo manar ya kapakap irail koto patrong. Rai koto patrong rai larik kaisi sola ran isak iyar watak Acts 2 bukan wiwiyar yaw. Watak ang rai tuwan wasawa kasaya Jesus mo ngin sarawya tiya tapon warak abugriya ko nan upper room. Watakala to wasama ngin sarawatia ta porelo ngin sarawatia ta pain porela sa water. Kolokol piano solar kola ngilin kolin nan lang tuwata ton lang kan uter take over. Ramas right kikilampana chamrawia rawia sang kikilampana putuwata nan lang take over. Nan wasang kautoko atiatin presence of God tuwata Shakaina glory wasame molen God molet nan wasana rail mibi bana wiya kapaka okay aramas me sotangi ngito ngiyosang aramas me ba motor soja ba osang wata nan lang take over so Mia koko puya irail burst out John kapakap ko do kaya toror. Okay, tuwata nan lang invade aramas ka kilang police janga to wato fire truck para pang kakun siniyay para kilang literally utan siniyay koko taponi mo. Okay, iban tiar story yung ay forward ang kumail po iya real nan strain Christianity na Amerika. Imo kito makaibuhi di Assemblies of God. May 6 million in aramasan man samba pirto porang kilang mo kiting God. Okay, so chay choka saya nampuk sarawa me kot mesek wiya. Kajal me bombe me isa sa mo moin amokit bangay na assembly. Tuwa sinap say chamudan chay lasame God take over, I karapana chel wiya Kapakap Pwoson laut me bit lingan go chel sa yang experience. Fiji rayang Get to a marketing go a work sang religion, dami chela sa religion, chela winning zarawi. Chema kungkasane wayo apali wayo nak mawar. Mama ko tiyata ng buwan ramas mes chukun buyawi. Meddoja apaleng kilang. Okay? Mergaleng God buyawi so. Atan ma asusa makapang kugali pagameng kilang. Muna kataraway ata asusa street revival. Tuwedra ko on all mo sangni ola mana kapakap. Ata William Seymour. Old gentleman, maskun, ababa slave, so kakasame, kot so telebilibil kiaramas. Okay? Tuwache, posong pwegi, apangakita, rejection sila, uta mondi kapakapo, law, nan lang tiyata o take over. Magkakangatak storyo, kasi ranisu. Baksilu ranisu,
lel sambar silu restudi. Natawa, kamu yung ngoy awariyaw chak lang pa na lelew sambong nek change schedule. I rarely signs a lingo take over retubana mensan sa was sojuk. Rani su for 3 years to adjust to kakudi. Armas koros me kuala mo maula. Maskun kuala mo armas me pilsa kaun wai potlong reduan Jesus. Aral sa kau kosang mesali al potlong. Are most wacha wampara nontra. We miracle sinceri kan me ipsapal me poson remokit nan manamanen god. Koko puyawe me after 100 years kauna bang pleu mokit songo. Magareda eleler 100 years esepalayer 100 years. Okay, po mo puyawe na 1906. So murisa mo la palan revival to jang marketing god chapta mepit ngen saraw ye na Amerika ko to. Ari intindaja sa umpo ka pachelen mangi me puk saraw ye real o awiyawir trenaramas experience god loud sang getile a chelanane tubangi chelanane paki anane Rabaki lau chel yang milale apa ya? Amen. Amen. Tama sogi. Makauno kak tatongki all maskun ababa slave. Okay? Masamba soy kowe para chapungki. Tama ba tatongki komyongoy. Magchawiya masani rabaki kapantiar. Baki kapanale lechelet. Okay? Ayo ikos ko siya. Kapakapa kaunon kon. Uyawisan ang kapietunsak. Hallelujah.